Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawan ripeng rop kom kapuran bat upira dok tedong kom uteng syam naga plem kadau kin sa aya ka jingshan bat uwan job soklet unong rwai shenam bat hei kong thei unsar wai hakas ngi samkus nam syaki arspa arphongot ki samla puli ki bapas bha jong kamau ram constituency kaban long haka khat santere urisau arajar arpawar hakapor khat arba jem mensngi haseng kasi klech nong mausen ram Hakaba uba HM Shangpliang MLA Kamausenram constituency unlang ukongsan bat ban samru iki khusnam da kasong pisa syaki samla puli nadu ki bapas matrek hadu postgraduate yakni ke program sam khusnam lapen long da Kamausenram constituency welfare organization Shillong kabadai ka kenhuan kinong Mausenram constituency ki basa ha Shillong Yagani ka jing sam khusnam lasdang nadu usnem arhajar khathnyo kabadang beteng hadu menta usnem da ka jing kershan borba uba HM Shangpliang nadu uba uklem patlong MLA bat menta usnem kadai kasen ka meningkong bansam iki khusnam ringkat ki frame certificate bansam shamausen ram nalor ki arspa arphongot ki bayo khusnam on ai khusnam kerpang yakawai ka skol ka bapas bha ha ka matrek tang ki baha phapo mausen ram constituency Nakliang jongi kino kam ke bakmat yang kam Mausenram constituency welfare organization Shillong Mausenram kunsi ke badai kan hun jongki nong nong yang kam Mausenram constituency ke basa hamne nong ba Shillong dengan pitu ila deng ada ba section assembly ngadai kum presiden jong ne ka asion jongi ngodol lang ne ba baris kenter ibadai secretary jongi badikom Malaysia kalendo ibadai dekot asion jongi Te kajiwan dungi hne kelong bertentip syapi baro ba hadin bangin apil bana sya baro ki nong nong yang ke Mausenram constituency bangin same ka awat ila apil bana hau benai Julai hadin bang kelami ka result kastwel bat matrik tengah apil bana ba naik por kum ba syubnai to por bakin samit ikut islam ya kot bangin apil bana kini ki graduate kini ki post graduate ki pas MA MSc ki abla mengi tinggal ap adu September Ikaw lang pagba live na ban live po. Ting penmap dia pi gitu ki bam shim ayo ban sampai ikot kislang ndai bangi ikan tait ndai mila penbiang lut baro ting ki basabmet ikot kislang hangne hakne ha kabang labu harilum offset printing press badan ha ususun ne shlong tika poi kumba arspa arkumut te arspa kumut bun bham taw snam tika ba barbar manusnem kabang lasdam ban sami kini awat manusnem ada khatnia But mataw sendam ke sedam ke ba hunba nomor haus sendam arja arpel but ajar kuwe ikan yo besar but ya kene ka award ila shim 100% sajro tingi sokemen ba hakine ki lai bana tinggal yo ban sambit baro ban ila shna but ya kine ki semna pule ngada ta ek notice ro ha man isno kamtam Mausenram ki station ila ta ek notice but baro ki la yo ban submit ek kortsla in aero ki social media YouTube kubar baro kitio dan rai kitu ki bamshim na yo ban submit ki bamshim na tiap kim dai bandu jikerman kim dai bandu jikerman namar ba ngila bertibut baro ngai por lai banai timta kadai tang kapot bangin pilpana bat ni samno ya kene ka award ke jongi haka khatsan tadi ubnai Oktober arja ba kata kalong hasek kasi hall Krishnong Mausenram kapor ngin sedang kapor arba jem sengi kene ka award kan sam banya ka baro kinong iyo badan kali sebelum submit itu bel submit baro kikot hangne hapo rilum of impress kinyulut baro dan reki don pat kiba nawe ka konsumsi kiwan submit ti gitu kimdai bandu jikraman kimdai ban sengai ai nomor bangi samtang yaki nomor Mausenram constituency ti ikerpat ke baro kitu kiba yo i lembaga ne news ba ikerpat ya pi kiba yo award bakin wan shimhi nomor hakane ka award I MLA badan borom jungi I ba HM Shangpliang in ai da ka pisa kasong pisa ya ka ba ngin sa ai ngin sa kuntip atau kisni berkat ka certificate ka bangla isyan ka frame ba ka sa jikan ma hakane ka singi I chief guest in long iba HM Shangpliang ni ai ka kublay ka ba kraw I ba HM Shangpliang maria baro ka junut jing sab ya kini ki award ya kini ki pisa ya kini ki frame baro ki junut jing sab la pendut la boy ka ma I ngi datang kinong tray ban yarap na menta ban promote ne ban intiwi ki samla ban
ya kene ke jinang jista klaim dan ba champiang ni rum barang ide dan minong tray bala besar nen ba shulong di mentau senam kedai ke senam ke ban nungkom bahaden san senam ai bang la sam awat shulong dan menta gin sam no sha mosram tingkat paru ya piki ki tu ki benang yo awat kerpat ro makin lam lang ya ki miki kepal kena bersengaja tu kesini dia ngilak ki khotro ya kiri rong ba baro kiri rong ba jak mosram konstitusi baki dalang tu kesini dia ngi ngisu keman ba ngisu ban ai ka jukup lek wakar pang i emle banadu asnam aja kan niau ila kersan ini ban sam awat pada mana ban ai awat ya ki blok pas ba dia ngisu keman ba lembaga jendon ini rong ba i emle ba sutu ya ke kor ya ke jinang distan ya ke bok lembaga ka awat jupi dang la ban lemhai ke pule jupi itu kita dapat kira sabro ke dang lebhan ba din ai mat usne ke le awat dia hakne ka program aktiviti ba ngin persengan ya kene ka program sa buat da kajik dong lang tinong ruai tinong shot but ki cultural program na po mosra punsi di bagi aja kena makan sengan makan nom kerja kena ban mereka don jingkran dari persengan nya pi ha to pasni ban ni la kami pi ba kan bon ha to pasni but nabar jo kunsi la khot kerpang ya we samla bla pa kene ka kamruai mata iba wan job soklet ba baro pipir to jurai shinam bat ke jurai he kum thai ban apply to kum juru ngi khotro i wadri pungrop bat kira do todong ki badai gi aktor tres jika flip kasi so flip ka daw ka ba ki kila up makin samino abiju i khot ya ki bakin wan bat ai jing shot tamen personal hak to kasni tingi scam ba kini ki ba ki bam shema ai kin bar khot kin shem ya kene ka kubor ba kin wan to kasni bat kitu klo samino baro ki kor isla in wan lang to kasni baro ki dawan kumba aspa at bungot bat laingot ki ba mirles bat top ya don laingot ila shna ekin don lang to kasni tingis kamba ngimnya sekendu bat pi baro ki samla pule ki ba pule sha shalong ba pule sha bar shalong ba pule sha musram ini kenu biang to kasni kalong kum ke ji kedu lang baro ina musram kunsi ki ba sa shabar ka kunsi bat sha shnong musram kunsi bangin kedu lang kum chisna ekane bon ki kali balik pi sam kamdai bang bangi sam muslim Hendrai nomor ba ila bun pala ni hapsna ki frame ni hapsna detail baro takda kom nom ban makla ni kampen kawe ro long bangi elat ya ki sama pule bakin yo ban somir ti skam ba gitu ki bam shna yo mo somir kim dai basusi ni kerpa de pi ba kinang le ba ka bek sam ki ti naklian jungi sakisin ki bok ya baro ki sama pule ki bada pekra ki exam macam ro bakin nang le ba ti nalor kata ka nalor ka ki sama pule ki bala jet aspa pungot di ngin ru kawai ke school ke ba pas bah ke exam SSLC tam ke SSLC dia bang ki ba ki school ke pas bah ko mosram kunsi bani la yorot bar kiles ba napde kata ngin sa perbara te po mosram in pot perbara mantang sa perbara ba kata ke school ba pas bah kin sayo ya ka awat kerpang hak te ngin jep tang kawai bani skam ba hak te sini long ke jing kasni ke ba kemen dia baro bani awat hak te sini kena yang demi ni kickbox ro ba ikitbok ro yang le jungi ba champion ba ilang yo ikmen shad backline ba ilang la ro ban kran nam ta jing jong ka motion ram polisi ba ilang kran ro ikajing jong jaj mendreu ba ilang la ro ban chakri yang ikam jaj mendreu ba i kantam ya ka yang i apo ka motion ram polisi ba ilang pe ya kajing shon jungi ba kantam ya ki samla pule namar ba dela ba kanjang start ni kam habaro kajing ni tim kita gini kita makin dia ang Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.